na mutegeri wa Wero TV rĩrĩa igitarĩra mwathani athene mbithira ndungami mathabaune jawe nikenda nkariria mawega jawe na kwithirwa ngikosoa aria kwithirikwa kwina gikosa na nkethirwa mbere ntirorirwa nkethirwa ngikethia antu bairi para bantumite na nkethi ciao na nyagwe mutegeri na muthikiria ithirwa giketheka ukarinthe kana urungamia ariori na nkethirwa nkiambaniria na mwenda arirwongo ngakwira ketheka sana no gututegera wiruterene ru na ngakethia ungi ugwetwa makena ingogukethia sana mwathani akombe kubutharima na gatutonya kiriro teto na mbere twithira tugitonya kiriro teto muoro tujwa ruteto rwa narwa ni ruritho rwa murungu gaturombe mwenenya murungu baba mumbi weguru na nthi ibwega nyontu bwa wega bwaku ibwega igotwendera ibwega nyontu bwa kwendera mutegeri na muthikiria bantu kwenarwa ibwega nyonto bwako mombithia akara ou akari mwathani nenkomenya mwathani nwetete kumugarurira muturire jwawe gukurukira ruteto rwaku nyonto ruteto rwaku ne rongo ruteto rwaku ne mwanki ruteto rwaku mwathani ne promises ira wejaitharwa utwete mwathani wakiao ruteto rwaku ne ruteto rwako prophesy nikenda mwathani jathithika na mwathani womba nthiguru na iguru na nthiguru na wethirwa kiomba kinya muntu na wona ate untu bobo ne bobo thongi na mwathani wenderea kuomba into binge na binge na wethirwa kiuga na ndirona untu bobo ne bobo thongi baba ombera muthikiria na mutegeri ontegerete untu buria endekia bwa nkoro yawe mwathani murungu baba buria kethirwa kiuga ukarinthe gitene kionene na untu bobo ne bobo thongi ukurukira mandiko jaku Genesis imo mwathani wakiao ibwega nyonto bwa ruteto rwaku rutheru irwethirwa mwathani rugetumika na njira iria mwathani wendekekia baba gatumire kanywa gakwa njara ciakwa mathuganio jakwa mwathani murungu baba na kinya metho jakwa kurita ngugi iria irieku gantumire igitenerere mwanka guterio in the mighty name of Jesus nyonto mwathani murungu baba no athana kire nkoro ya mutegeri ojo athana nkoro ya muthikiria ojo na ari mwathani mujuririe kiugo gyaku gatorekere meya jetu nyonto jokethera itugaga twiba theru mwathani gucia area twithairwa tugicia area in the mighty name of Jesus I pray and believe ibwega sana muthikiria na mutegeri wa Wero TV ntukwenarwa ne ntuko ya kumenya ruritho rwa murungu anto ibethera gwa bakiariria ruritho na njira mwanya endera mwathani antomete nayo ntukwenarwa ni amwanya kinyayo ni ruritho rwa wendo kwina ruritho rwa rongerwa rwa kwethirwa ukigirwa onge ruritho nyonto nombeta kwethirwa agikinya level irota kinya ende kwina ruritho rwa wendo ruritho rwa rora wethera kwa kinya gorenda muntu no kamwera I'm jealous over you kethira oraenda muntu wa kinya uro ne ruro ritho rirankwethera nkiuga na murungu nethera kwa ena ruritho na ruritho ro ne rwa wendo onini mponete murungu akirita ngugi mwanya gukurukira ruritho ruru na tukathoma yukunerea kurikithania mathana 4:24 kurikithania mathana kana Deuteronomy 4:24 na eretherwe ekiugojo tonto mwathani murungu wenu ne mwanki jwa gushinana jaka thiria jogoshinana na ni murungu wa ruritho ethero kithomo kiu ne kendo kethero kerewa kemero nyinto kemero igikoma tonto mwathani murungu wenu ne mwanki na ni murungu wa ruritho. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani wetu ne mwathani wa ruritho na mwathani wetu nethera gwa gutegerete riria akombaga kuri na untu puria ombete kwethira akiuga na ugete ogwe ugakora na ndakuga nonto bobo na akomba gutegera ethirwa akiuga na muntojo no muthongi ugategera kire mandiko Genesis embere kwena mero onto dethero ankiromba nayo inyonto mwathani akomba otuko na muthenya na ategerere ona onto boy bobwega na uga na onto bobo ne bobwega raithiria wone kwerere akombere na tethero akiuga na muntojo
ndomba no mwega. Bwana Yesu asifiwe. Na tukarekeni twezi kwethirwa tukinyangia vessels kana miberethi iria itumikaga ni Mwathani Murungu Baba na njira iria itagirite. Nyonto gukorokera manto jara tuthithagia Mwathani nio ejaga akaigua ruritho. Ana ba Israeli egitenerera Musa etete kuromba kana kwethwa agiciata bia kuria na bia kunywa rokere no tuko kana muthenya no tuko keremene na bethirwa bena Mwathani egitenerera ana ba Israeli ibombera kwethwa rotere roronge bakiaja merungu wao amengwana no na Murungu ethirwa akegeta ruritho iguru riao. Ukendelea kuthoma yukunera Deuteronomy kana kurikithania Maathana. Nyonto bwa Murungu na igiroro ritho ugategera kamostare na ka 19 ukethira ukiona na abatimbere ne ukemero gikuga akuona mathithia jao na abatimbere ogwo wendeke kwethirwa gitimbo Mwathani kiao wene gikinene na ikietumithai mwerere jaga kire bao twe turi ana bawe ugategera kire Jona rere ombera kwethirwa gitumwa ne Mwathani ethirwa akimutuma Nineve kwethirwa agikia kiugo kiawe na Jona ethirwa akirita anguge inge ethirwa akithama arage igweta rutere ruria atumi Mwathani au yombo na ruritho rwa Mwathani rwenjirire arameru igikuyu titegera utegekethira igikuyu kuri ndane igikuyu iketumi methangiko na menyamaro igukujurira nyonto bwa kwethirwa kwena ara Mwathani agwikiritie kwena ara Mwathani agutumite kwena ara Mwathani akwena ora Mwathani akwenda okara na kwena jara Mwathani akwenda othithia ende noragete no katha Jona mono womba kwethirwa uria ukithaga Jona mono ende womba kwethirwa igwe Jona eu mogwe igwa mwene Jona eu nyonto Mwathani wengwa kwena jara kwenda othithia Mwathani teja muntu Mwathani atiga gwa ruritho ja muntu na atomba kuigwa ruritho athithia ora muntu athithaia amwa bou Jona na karere keune Jona na arerera Mwathani ethirwa gwa ore keune kia gikuyu wethirwa kerera ira Mwathani menyamaro ichonkone otege ibwe kobotomete ogwa ukarage keune geke kia gikuyu for a very long time rerera Mwathani ukaigwa na ama Jona na arerera Mwathani aramuherencha na arataikwa owetete ntirene tie irabo owetete ntirene tie manto jaraja anto barabeagia Mwathani na warantegera araigwa ruritho aratamburanga arambathurana na chore para pakaragairene pia para pate karagabwega. Bwana Yesu asifiwe. Barankane tie yukunera Zaburi emwe Mwathani aratega rere ndomba kwethira ngikira nguo iritio mugweria arono ojo gagatambua gakakara oroti kila mtu mwankaigwa ate comfortable. Mwathani araigwa ruritho arauga gwenda gutumira wethira ukireta kiugo kia Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ntagutumira wethira ugicokana na anabange ntagutumira muromo jwaku jwethirwa kuthumbia nyonto nkomane ategerete yona muromo jojo kwena jara ebati kwethwa jo kiuga ja Mwathani na nkomera ona gegwikire kuchambania na kuthumbania jara jakanitwe yukunera Zaburi imwe na Mwathani araigwa ruritho arategera arona kore na onto mbekirete mwana ojo wakwa buri atebati kwethira akithithia igutambania ikuthumbania ikuchokana aragwikira mirukengi arakugarura aragwikira miruke ya gutumiria ruteto rwawe aragwikira miruke ya kwaragia bwega aragwikira miruke ya korombaga anto baraba kuraza baga kwigwa anto baraba bako bare entere mwanya megongo mwanya bakwigagwa rere ndamitiara matiari bao Mwathani agakugera meruke na ruritho akauga kanywa kauga kwikongo toma kerenda miria tikenda ikomba igo kwigwa rere ana baitha bakorama ogwo kabareria mwanka bakeja kwethura bagicokera Mwathani na ana ba Israeli bakauga atiri njoni tucokere Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Rera Mwathani
ombete kwethirwo akiona morano jowo bangete jogatuma waibike kana jokareta shame in your life mwathani akaigua roritho nyonto akobangirete te morano mono akobangirete wethirwa ugitumiria nkuma yawe agategera akona utaibika tu agugwitania na mantu jau Murungu agategera akona kwina mwendwa ora wendete wenkorokie kinya akuringira thimo utiona kanyaga kwethira ukirira mwathani bwega na ati utiraragia muntu ujo rera mtu atirario nirio oraragia nani ende akweza muturirene jwaku akwambiria kunanga rwaria rwakwa nagwe mwathani akaigwa ruritho akeza agagutenganisha na biu wendete mwathani ajokagia biu igagwa wendete bira biomba igutuma ogwe ukethirwo ukiathukana nawe mwathani akona ri oni mwana ojo nwakwa ruritho rwakwa iruete kiriwe na kaunanga jaraja muthuragia ibwega ata mwathani akiunangaga buria bumuthuragia ibwega atia mwathani akona ate kwena njerere weterete na akameinga nyonto bwa ruritho rwawe kira kionthe mwathani gitumekia mbethirwa ngiatania nagwe keingerie twenera Jesu Kristo ukethirwa kiriraga ekeja kwethirwa antu ibetheragwa bake Maria rwembo rorwa ni kitu gani kitanitenga na wewe mukozi wangu nima kera kionthe kiomba kwethirwa gigukuthurio karinthe getene kio nene mwathani wakwa ntenganisha nakio ekethirwa ni mbeta mwathani ntenganisha nakio ekeja kwethirwa iwo maramari ntenganisha nabu ogwo gategera mwathani akarinthe getene kio nene ukona ore agogotegera akona buri okomure abu na jara kuthithiretie jamega no bati kwina rwimbo ruru rira mwathani ari na ruritho nagwe rira anthu baku bakwithukira na kinda na ganabo tagera Daudi arethirwa atiokira kuma wano nine bwawe ethiritwo akiamba ikwa prepared rira ari mwitone aramba koraga ngatonyi mwathani arona ni bubwega areta kaire arashemania na mtojo ari na inyo munene Goliathi arethirwa akimuraga na Goliathi arakuta moyo jwawe tenyonto boinya erea Daudi are nayo ni mbito kwenda kuonwa ni nyonto inya ya umete eguru na mwathani ararikira inya kire igariria kwa imbieje utagete wonere Goliatho kiregwe mwira mwathani Murungu baba ruritho rwaku rore nama rwangaratania mathabau jaraja kwaragania nja yeje yetu muntu akiumera nara umete ejete na maratasi jakoti ejete kweja okunenkeria ogwa na ndego gasaina era mwathani Murungu ntejere ndegoro na eje nyonto bwa gukaraga kotini ndejere ndegoro na eje nyonto bwa kumyo bwaku nekenda ngagokeria nekenda ngokatha ruritho rwaku mwathani ethia maratasi jaja na mwathani ni mwathani o mwega nyonto na ugete yukunera Zaburi nkaethia kinyantho baku ashore baku Bwana Yesu asifiwe atumaga barainya bakumenete bakwenda atumaga barabara goshamba gya bagokatha rera ruritho rwawe rwethirwa rukija atumaga kirage korera yage akuthakia kethera imwana oku okuremete akugweria nyonto na araere onge na aragarurirwe Bwana Yesu asifiwe mwathani abangete oro gutura gikarone kiawe ruritho rwawe utumba kwathukana naru rera mwathani abangete ruritho rwawe kiregwe kinya owendete kijabi wendete abigaruraga akabithiria akabishokeria kaire jora ashokeria Ayubu na taburi bubu thongirira mwathani ari amona bautwe rera mwathani ari amona bautwe na turuguraira meari na kweja garo bungoro inyate ukurugurira mwari yake menya no urugurira mwari endo tena robungoro kwa ogento kionthe gitonya mwari ne joria itwendete meari rugurwa sana inkuromba mwari jurugurwa
but otena roshabi norombaga manto ja roshabi na tero moimo roshabi roroka rugora rumu tionde meari onde nyonto ketherwa gwe rotabi rwaku rugora gatebo rumwake otombe gutonya rikone otetetheka but mwathani arokorugorera miari yonde na kwero shabi kere kionde gege kithoku kere kiomba ikwenda gutonya ke anda mbeo enthoku gwaku okethro gikiingira. Bwana Yesu asifiwe. Na tankwenda kwera antukwena arwa muthikiria wanarwa akorugorera mwari jwotonga akonenkerete rushabi akorugorera mwari dwa there akonenkerete shabi akorugorera mwari jwa kwenderwa akonenkerete shabi akorugorera mwari jwa giteo kethra kwethara wa kwena thina ingi no wethiro wena utonga no wethiro wena mbeca cionthe iria twendaga no wethiro wena thiri indi utina giteo utina heshima anto bate kwete heshima no tiumbi gwitokira anto ndakwira mpa heshima please mpa heshima nipe heshima utombe kwera mtu kinyo kethiro ri reverend akibishop kana bishop okethiro tie igeteo kinyo kethira wena ambi otiga guonganiri nkorone yaku nyonto bwae kinyonga kwarika kiathone geteteka nyonto bwa kwethiro tie igeteo au ne otukuromba mwathani akae mwathani wa ruritho kiri mutorere jwetu mwathani aroritho aroritho kere anabakwa okenda banyagana okenda banyamarwa rera bacokete sukuru mwathani ibetherwa mwathani morungu baba bakaretie ara kwethere kwa kwena mbeo ekwenda ko batonyero maramari roritho rwakwiro bena merarie twenera Jesu Kristo mwathani okethro kera mwathani aroritho kere biashara ciakwa nekenda rera kwena manto jarajeje kweja koinga biashara eje kethera ironi wenaru arwejete koinga biashara eje mwathani roritho rwaku irwethera rugetoma destiny helper nekenda mwathani morungu baba biashara eje tekaingwe rera we mwathani ena roritho rera mwathani ena roritho na ogwe mantu jaku ijetaga bwega mwathani araigwa roritho nuntu bwana ba Israeli kwethera bakiromba mirungu engie irete agirite na Musa nawe arachoka arabarombera na mwathani wake araigwa kiao tegera bora njeku bora wonaga ibubo gotenganishaga kana bwo kwathuranaga na mwathani bora bunthe wonaga butegwetania na ogwe na mwathani wera mwathani akaigwa roritho ro wendo tutikwariria roritho rurungi nyontorera mwathani ena roritho roro akanya maria bara bakuthangikagia akangaratania gikundi kia bare bakaraganthe gukuthumbia meromo yao akameinga. Bwana Yesu asifiwe. Nyonto boritho rwa watiendaga ana bawe banyamarwa abakaragia zakanana karitho tije ketha wenda mtu agutura ritho riu riaku and so rira ukwana kethera muthenjeri akorokirete somewhere kana muntu yoyote otinya muthenjeri otije mbia romba mwathani ethero nyate mama otukona muthenya akirombera na gwenyuntu bokwethirwa ore chigwe we ntamba ore chigwe oreo ore chigwe igwe ogeta na thanga yaku kiriwe mwathani akaigwa roritho okanyamarwa no kanyagwa na tankwenda okwera muthikiria na mutegeri romba mwathani kikira kionthe kithera gwa gikikwathurana nawe gigakwe in the mighty name of Jesus. Kira kionthe gwe wethera gwa gituria maru gikaremwa guturia maru okaigwa nkorone yaku kwena gintu njeze kwena gintu mwire jojo kwena gintu gite uturia maru era mwathani morungu baba raitheria roritho rwaku irweze rwethera rukiangaratania no wethero we muciari orompaga sana ende ana baku baterompaga
no wethero ore kinya mwana orombaga sana ende aciari baku batirombaga ethero kira mwathani kira kionthe geteturagia maru uria wonthe oteturagia maru ngekorombaga mwathani kana ngegwetaga mwathani Murungu baba ruritho rwaku baba ogantiga ntiogorera in the mighty name of Jesus. Na mwathani athithagia bora tumwiraga atwira akiri mandiko atutira mwita bwega botang'ana kombeta. Bwana Yesu asifiwe. Ukotegera ki kurikithania maathana inya kurikithania maathana 32:16 baraigithia mwathani roritho nyonto merungu yao ni akungi kwa wethera kwa mwathani akubangirite mantu jamega na nwizinya koronga mambere yanto rira bwena fellowship okuga mwathani natubangaira mantu jamega menya already no wethera kwa ukimenyithagia antu mwathani netenie nagwe na mwathani atendaga kugwetwa gikaroneke bara utiyetheria nawe wititha nawe wethetia hypocrisy nekamba kwethirwa ukinyunyoka gwatwa kuona mutarone nkorokie wethirwa wena hypocrisy inye mwathani irakuthiringithia ariori nikenda ugacokanira. Bwana Yesu asifiwe. Onoka mwanka boranie nimbi korwa mwanka boranie imbi ukabera ruritho rwa mwathani ruri hamwe nani nkeja kuthigeria kuthithia buria bukuthithia ruritho rwawe rukethera ruri hamwe na uni neke nyonto mwathani akugwete njara yarika na atienda wagitha weza kweza kugwa atenda kurekia augete ore okwa ote umpomba ikwethwa angekuonia motonga zeguru ote umpomba gokuonia siri ciakwa cieguru na gwochoka onchoka kana ochoka wethirwo kimatoka orwokwa na ikieto mibamwe batuikite Jona bareke koyone no witonko no gategera bareke koyone no bakuthaithana kiri mwathani kenda bauma ku bataikwa. It is very hard kwethira ore gikoyone kwena mundu kwena mpara kwena nyonta kotebio oreku kotebio nyoku kote na nyameru kemiega tagera keune okagero keune kinyage yaku wengo tenda gutonya gege yaku nyuntu bo kwethirwa tegonto go kwega gwokara tegonto kwa muntu kwethirwa agikaraku okagero gonto te omberi gokaraku otigwo ng'aneri na one mwathani aigagwa roritho agakwa discipline. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arokwa inya ya kwethirwa ogetiomia na gwikorania na bowe na bu mwitongo omwe arathithio untu bo kurigarania aragora nyombe nthongi na mwene aramwira muchumari juria ngokwenderia nyomba yonthe inde muchumari ju ijo wakwa amwira muchumari aki mwitonga amwira muchumari tu mwira ye na mwene nyomba areta aramutigira nyombe nthongi sana na ikware na pate akorugora nyombeje na mwathani na mwathani na aria amwe na mwitongoria na gwiritwe sana kuthithia celebration ende muchumare jore orikane jote batiko ringithwa na mwene nyomba na ije ojo akathithia pateje akorugora nyomba na gitare gukinya anto bagutonya nyomba bakirija nyama ciao cia gwakia nora itonga birija bikiringithanagia thani na ikombe na bionthe mwana muchumare areta na araja kegoti na kegoti kiu ikiojori into bioriku na arachuria muchumare na joria. Bwana Yesu asifiwe. Na enderetwe nyomba yonthe bati muchumari ijo mwene nyomba and so te uomba kumwira na birio biare makoreka nanto baraumara nyonto ngi itiothora nere nyompera chamberi nyigo kinyanga irio bianto bare
na nujengio ameona biriopi othogana ya mathoganio ne jaku na moruki utokwenda gukara moruki ne juria. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kwenda okwira kwena metumare kwena mutumare otigerie ndene ya nkoro yaku jora jo toma othangika kwena mutumare kwena ntobukare bwe nkorone yaku burobati gukura buria mwene jaga tawara kirebu kethera iwamba bo umenye mutumare no kuga. Bwana Yesu asifiwe. Kethera iroritho rwaku rutirwa Murungu ogwe jo imutumare kethera ni kwethera gikaranaira na bara beagia bado jo no mutumare are oni karana yabo ende oni ntithithia jara bakuthithia wina mutumare toka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tikore mutumare ne jo okera mwathani ego mwathani nwene ninde mini onto bobo nwene ninde mi ikuia ino inde mi gotiga kuia inde mi gotiga kuthithio onto bona mwathani ejana ruritho rwaku no mbikire buria purpose ekwa yari nuntu akaingi nyokoria muntu ugatemania muntu amuria purpose wende kurone imbi pamubatize patare kia kumenya nyonto baije boy go chotonga igo chwa nyomba botedhoki ende tweni onene boy korombere na jau jange jakethirwa jakithithika. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta ufalme wa mbingu kwanza na otonga bunde okethirwa kinenkerwa. Bwana Yesu asifiwe. And so ogetegera irombarera ndenge gutigana ruo muthikiria na mutegeri kira kionde gitumaga ogwo tegetania Murungu ogwo takaranira na mwathani kira kionde gitumaga ana baku kinyate gwe wenkomba kwetha murombi wa kuinga na kurugura kira kionde gitumaga ana baku batakarania na mwathani na ogwo ugaga we wa mwathani mwathani na kigithia ruritho in the mighty name of Jesus na kiangaratanie ibagwete irabone ibagokarania na anto barabeagia anate mwathani agogokeria ogwa manto ndege kanisa ende ndaje ngenza ate gogokeria ogweno bati kwetherwa okerombaga mwathani okemweraga mwathani raitheria wone ngogera ngokoritira ana bakwate bagokaranyuma ana bakwate bagoshoka na nyuma nje kwate akwerwa era yare otongane eshokere na nyuma nja yakwa ne agweta na mbere na kinyakere generation yakwa mwathani tora wigetwe roritho ogeta muntu weja kwethero akiangaratana alitangogeirite kugwera ya. Bwana Yesu asifiwe. Ethero okirombaga kira kionde geteturagia maru rera ni mwathani ngogo katha getiogo katha rera mwathani Murungu baba ni ngogo keria getiogo keria rera mwathani Murungu baba ngweterete getiogo etera mwathani Murungu baba ndakwera ntukwe narua kiomba kwethera gigekua ikethimba kwethera gikigaruka in the mighty name of Jesus. Nonto mtu ana onto borea bunde onto borea potumaga mwathani atamuigwe ekeja kwethera ni omaramari no chije ekeja kwethera ni wamba no chije kwe anto very corrupt kwe anto bena nkoro inthuku na chira ni ntije ni atia pomba ikuthithia unto bobo mbuma mwathani arogita gukwendera tukwenarua akebeberie kira gikutenganisha kana gikwathuranaga nawe in the mighty name of Jesus. Rito mbeto wa purity nguta tukomba kwethura tugeta au ange nanta agitutongaeria na ndwembo cia gukiria mwathani na nikenda tukienderea o ukakara ukimenyaga twena launch ya muchore ngio kwa omwega sana wetawa Best Blessing launch ekethero iri ntariki 6 asani ibachumerie kwa wingi tukethera twena baba inge kwa twena Carol Soms nancha the hype DJ akethero area unkethero andeo uringeta mwanka mawa na bange baba inge barantombe kwethera nkithirikiria kwethera nkibagweta tukethera tugwatanirite twitite kwethera tugiokiria launch ya Best Blessing ura winite ndirona
tugekira rwimbo ruu ni Nancha the Hype DJ ginya gakunthekera nyuntu na kuona sauti yakwa ni urite na ntiumbi kurwina na imwana utwikite o mwega na kiri awards chikwithira chikiringanirwa withira ukitegera ki Facebook page yakwa Purity Nguta nikenda ukomba igutega namba iu ikwithirwa ikitumika ya kuringa ku vote kana tukareta award ndene ya yetu yani ndene ya Meru kiri gospel awards katumbe kwitha tugita Antoine wangi ukethira ukiumagaruka itucoke